Haganegi Yukrish Bakhuid tong in Dubai nagabinda Terina Marngar Parsawngul Kikun Kamdame nagabinda ka jing jatait pamjukumen siem jon Elius Tony Tuairu nagabinda ka inga senjong Eralington nong siege but Anjida Kurba but Hinyungul Kikun Kamdame nagabinda listimeri Kurba Duai nabenda ubinas warjiri bad nabenda ki kam duai nabenda jing tumu jangi baro hakamatu jisu hakane ki yukrish bakhuid tongi nang duai ru nagabinda baro ke bakar party ke jing duai nagabinda ki khamba pher nagabinda ke jing tumu ba pher don gi bapangi bashitam don gi basausi don gi basau jinchan don gi bam don ki kham gi jam don gi barake ke sngi ka ngi ban rai ki baro hau jisu hakane ki yukrish bakhuid ta ke jing riu blangi shimenta hakane ki yukrish bakhuid ha kerteng opa baru kon baru mensium Bakhuid. Amen. Kajinga e jungo trai jungo Jesus Christ. Bad kajinga jungo blay. Lem bad kajinga silak jungo mensium Bakhuid. Kindon renka bat pi barom. Renka bat pi ro. Kohimen ko para tongin sangesh por ban panmap nagabinda kilait kila jungi baro. Tenteng ha kajingim jungi habang yo I yaki ki kam bap kerpang kampala hakano kano kadur ngiron ke jinglong ban klet ya uble ban ngibe ya ke kampala kumpang yo snow na ke jimpule na ke kam jungi apostol bonsin ni ino ya uble ino ya jisu ban ngi pe tangi dakishin ban ngi pintolot ya ke jingai bat kum juru don gi por ngi mane ya ki baro saudong jungi ban ya uble beshisha bonsin ha ke kran ki khana jungi ha ke jingkwa jungi ha ke jimmot jungi gile pop panginang karpadi o Jesu ban map yangi ban side code yangi kotrai Jesu side code yangi na baro kini ki pop dagas namba kardor ka jamme yarap yangi ban mane tang yame ban pediang tang yame haka jingim jangi nga pla how play badon por baro bade happy ko hinmen ko para bangalale pop shibun e dak jim parkat dakik tin daki kham daki jingle klet dak jingle palat janga dak jingle palat janga dak jingle palat bakraw e janga namar katta ngakar phadi kamaria Bakhuid kabayai sa ka teisoti ya ki angel bat kiri Bakhuid badi pi ko himmen ko para banduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan por baro ni sune yangi padandala mapi ki pop jangi unialam yangi shaka jingi mbam jikut try can not go play isne yangi try can not go play isne yangi Cristo Cristo ra con un
nginia duwai. Ngiduwai nagabinda bara ke jing du moshime shimet. Ngiduwai nagabinda bara ke jingang nu jangi. Ngiduwai nagabinda bara ke kam ke jam. Kam da me duwai ru nagabinda bara ke jing te kabangidang te nagabinda ke retreat center bangin du plaben pendep kloy ya ke baro. To ai bakakti kamon jamme ko trai ngikarpat kan kher kan da yak yin ka sem jamme da ka jingyarap ba yaine kanamba habala yada yaka na ka jimba man barro da ka jimmi pa du kun balaka marwe jamme kindup la ban yait shaprang da ka bor jangi jingai bakinja bane da utrai jangi Jesus Christ kun jamme ubat im bad sen sha rengkat bat me ha ka jingelong kawe jang men sem Bakhuid ublay genom la genom. Amen. Kajing puli nagi kam jung ki apostol. Hakitu kisngi habaladon kajing esu buit. Taki gentil pat kicu rengkat pat kinongelam jungki panle ben yau Paulus pat Barnabas pat banen themau yaki. Kilatip yakata pat kila phet Listra pat Derbe. Kishnong kiba Halikonia. Pat syakata kathan baro saudong pat kilayalap yak gospel hangta. Halistra ladon uwe ubreu uba shushong uba kreu kikijat ulalong ubat ko nadu dangkha padu bomshim layat meno ula shashkor yo Paulus pa Ukren padu Paulus haba ula pet shanya u padu yo I pa udon kachinget pa ensya penkot ula ong nakasur kepajam to yang baik halaki kijat te ula yang joj pat ula yat haba ki pajba kilayo I yakaba Paulus ula le kila stang penpertah kaketin likania kiblay kilawan hiar Sngi hakadur kipreu yau Barnabas kila ay kerteng usius pat yau Paulus namarba ulong unong kren uparang ba kila ay kerteng u Hermes pat ulingdo jong usius upa don ka temple hamar khamat jong kashnong ulawan ra kimasi kertong pat kikping sentiu syaka kerdop pat ulamut panterwa chingkinya rengkat pat kipat pa hapaki apostol u Barnabas patu Paulus kila sngoya kani kila kat yala kijain pong pat kila tur syapedeng upat pa ta kapa perta artat korang ba balay pile kumni ngiru ngilong kibreu kiba kaju kachinglong kum mapihi pat ngiwan ra hapi yaka kubor babha pin paino nakini ki ki bomlar kam shaw blab im ubala thaw ya kabaneng bat kakhendeu yaka duriau bat ki baro kibadon haki haki pateng kiba menshua ula sya ya baro kibenreu pakin im halakarukom im jengki benban omshim la ino yalade klem kasaki naba ulale ya kababha pat u ayapi na beneng ya uslap pat ayom basaiso uda penhun ya kido no jongpi da kachimbam bachingkemen wat da kine kikitin da kaba kilala penpen senge ya kipai ba na kaba terwa chingkenya haki kakitin jong utrai So yau. Lanjut sepakat san nomor kelas pak. Yeah.
yang syadong Pan samin kengapi yang ketabarong Kebangalaya tu hapi Haleluya 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 Utrayundon rengka bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum yo anis. Ujis ula ong halage senran. Utau ba bat ia ki hukum jonga. Bado ba sumari ki. Ude uta uba id yanga. Bad ya uta uba id yanga. En sayid ya u da upa jonga. Bad nga ngan id ya u. Bad ngan penpau ya lade hawu. Ujudas omde Iskariot ula ong hawu ko kenran kum no man pen pau ya la de hangi klem da pen pau ha ka parthe ujis ula jawab yavu lada uno uyid yanga un sumar ya ka tin janga badu pa janga un id yavu badngin yawan sha uta badngin shongne badu uta ubam id yanga sumar ia kiktin jonga. Bar kiktin kaba piyosngo kamlong ka jonga. Henry kalong upa jong upa ubala payanga. Yakine kiye ngalayatu hapi kadba ngadang don batpi. Henry unompen dengan umensiam Bakhuid ya uba upa unsapa hakakerteng jonga. Unsahikaya pi nadong shadong. Badun sa pin ken mau hapi ya kata baro kaba ngala itu hapi. Ka gospel jong utrai. Kejinjara ya me Kris. Kohimen kopera bayit hautrai Jesus Christ. Ngios ngo na ke kam jenggi apostol haba u Paulus badu Barnabas ki pin koid ya ubriu u bamla penyaid baro ki briu hangdo Iconium kilas tamban perta bakini kilong ki ble bat kila kain ya u Paulus badu Silas kumu ble bat kila pin kre ban mane ya ki bad ngi yosngo kumno u Paulus badu Barnabas kilale ban light luit nakata ke jimmane jonki namar ki ong omde mangi uplay henre ngi long ka sur jong uplay ngi yang nakabenda uplay ko himmen ko para u Jisu trekam hangi iwei pa iwei henre ngimde uplay Ujisu udon gabor namarulong uble kumba ujisu yes ula pensawa hangi minta lembaga gospel ujisu upenshisha yakata ka jinglong uble hapo jongi lada ngi id ya uble lada ngi id ya ka hukum jong uble lada ngi im ya ka tin uble ujisu la bon gi kindon hapo jongi bandub trena ga binda jong hukum Paulus badu Barnabas haba kila yalap ya ka kubor baba ka boru trai kala traikam namar kila yalap ya ka tinu balai da ka jingid lada ngiru ngistang ban id ya ka tinu balai kai ka ban sejia hapo jangi kumba ujisu ong ngin wan shong ne batpi kane kalanga jimman toy lada ngi pule bat puson ya kak tinu trai lada ngi id ya kak tinu trai lada ngi kongo ya kak tinu trai kajimandoi kalong baro laingut ki person kinwan shongsa hapojongi shongne hapojongi yaisa hapojongi shisinu ble laive shongsa hapojongi nginstang ban tre kumba tre maki Nagataga daw u Paulus badu Barnaba kilala ban pinkoy tiyaw tau buriyo. Omde na marba ngi don ga borla jok. Henry na marba ngi kerlalong ki kun gi ba kongo ya ubale. Lese ha ki jingduwai jangi
hake jimpuson jang ye tinu bele ngila benyo kaneka bor nagataga daw don na pedeng jongi ar jait kibriu ki bangait kibriu ki dona jinge kibriu ki ngait haba ngi duwai da ka bor jang tin ka bor utrai kan stang ban trekam haba u Paulus Bakhuid ula peit ya uta u buriu haka kemat jangu u bapang ula yo i ba udon ke jingait na mar bale udang syong ban ngap ya tinu bale kabba ula ngap ya tinu bale u bale uppa u bale ukul u bale mensiam Bakhuid ula syong ne badu bad haka ju kata ka por uta u buriu ula yo pediang ya ka bor ban kinti kumskei badu layait haka ju kadur haka jingem ka jangiru ngilong ki ba duwai bonsin ngi duwai nagapinta bon ki ke baro henre kai ka ba dona hangi kalong kaktinu bele kamju rung hapo jangi kaktinu bele kamju pinro ya ka jingidu bele hapo jangi kaktinu bele kamju shimdi pura yangi namar ngi dona palat ya kaktinu bele ngi dona palat ya ka jingidu bele ngiduna palat ya kan ke jingya silok badu belai haka jingim kamda me haka Trinity Bakhuid nakata kada Jesu la ong umen siam Bakhuid unsa wan bad unsa hikaya ke baro happy uni tu happy ya ke baro kaya kaba umen siam Bakhuid uni tu hangi halar kane ke jingid ublai halar kane ke jingid u Jesu bad halar kane ka bor jangka tinu balai lada ngilong ki ba idia ka tinu balai lada ngilong ki ba pule ya ka tinu balai ngin stang ban kalalong ka jaka shongne jong ubalai haka jingim jangi henre bon sin haki inga sem jangi ngimju pule ya ka tinu balai haka jingim shimet jangiru ngi talot palat ban pule ya ka tinu balai bon sin ngimju la por ban pule bat puson ya ka tinu balai Bat ladang shim ya ka jingarai bon sin ya ka jingem jangi ngi pentalot bon sin ya ka ne ka jingarai jangi namarba ngi pentalot ka ne ka jingarai jangi ban pule ya ka tinu bale kai ka badang dona hangi ngimju yomad ya ka jingdon jango bale hapo jangi ngimju yomad ya ka bor jango bale ha ka jingem jangi haki inga sem jangi ngimju yomad ya ka bor jango mensiam Bakhuid ha ka jingem jangi lada ngim yomad ya ka bor jango bale badu kuon badu mensiam Bakhuid ngimla ban yo pediang ya ka jinggoy jingkia pura ha ka jingem henry don buon ki briu ki yo pediang ru ya ka jinggoy jingkia namar kilong ki kuon kiba im ya tinu bale badu Jesuang ya tin kabanga keren omde tin henry utau bala payanga ukren lembajonga kataka mod malla tin kabangi pule kamdame ka Bible kade tin jungu bale bad habangi pediang ya Trinity Bakhuid haga jingem jangi ladang ilaban roy dakane ka jingid ban pule ya tinu bale bad id ya tinu bale bad pentrai kam ya tinu bale ngin kalalang ki nongle kambala haga jingem shimet jangi bad ngin le kambala haga jingem jangki veru ko himmen ko para kane kalonga jingdawa jung Jesu nangi ivei pa ivei bad ban yarap yangi ban roy haga ne ka jingid ya tinu bale Jesuang umen siam Bakhuid ni yarap kamdame haga ne ka por ni penkrai naga bendaga sngi brom Pentecost Balengi don kamu mensiam Bakhuid kenamba ngin kerlalong ka jaka shongne jongu bale ngin kerlalong ka beneng hapo jongi ngin pen kerla beneng haka donod haka mensiam shisin ngi kerlalong ka beneng ngilong kum ki kun jongu bale bad ngin yasirim u bale haka jingem jongi bad habangi duwai ngi pane ye kan seizo haka jingem namar ka boru trai kan trai kumpa u Paulus Bakhuid u peit ya u tau buriu badu la ong ya u banyang banyait ulala namar kaktinu bale ula karanya kaktinu bale ula yosngo ya kaktinu bale badu bale ula wan shongne hapo jongu haka jimpang jing shitom jongi uble udeban van shongne lese pi ki bas nap yanga pi don bon jait ki jimpang pi don bon jait ki jing shitom
Pideban pule ya kaktino balay. Pideban yai pule ya kaktino balay. Pideban yai puson ya kaktino balay. Kata ka jim puson ya kaktino balay. Kan penroy jingi do balay hapo jampi. Kan penroy ka jinga e jongo balay hapo jampi. Kan penroy ya ka boru balay hapo jampi. Bapin kerlalong ka jaka shongne jongo balay. Giduay nagabinda ka ne ka jinga e haka ne ki Eucharist Bakhuid. Jisu be id kerko kardo yangi. Penroy hapo jongi ya ke jingid ya kaktino balay. Bangin id yame, bangin id ya upa, bangin id ya umen siyam Bakhuid, bangin kerlalong kikun baroy haka jingid. En ya ro ya utray Jisu Christ. Nom lai chinom, amen. Ngin play ya ka jingid ka jongi. Ngangit, au blay upa badan por barok, unong tau ka bening bat ka kendaw, but how Jesus Christ kun ba marway jongo, utray jongi, yau bala puna men siyam Bakhuid, yau bala kana ka Maria teisoti, bala shale bain hapo Pontius Pilatus, la sanar pana yawu, ulayap la tep yawu, ulakyasha ki bayap, hagas ngi ka balay ulami pan na ki bayap, ulakiyo shabene, ushang shakamonu play upa badan por baro, nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap, ngangit ko min siyam Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jingya silok kiri kuid, haka jimmap iki pop, haka jimmi pat kadok, haka jingim bam jikut. Amen. Lai spa rakwa. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga bar jumpi kallang ka bapiang khun hau blay upa badan por barro To try jeng jing knya ki ti jong pi na ta ki ti ro no ka jeng jong ka jing man ta ni ba ka balang ko jong ba ro we ai baka jing duai jongi kin kiu shame ko trai rengkat bat kini ki jing tarwa kinia pakumta yenda habala pin kuit da ka jingisne jomme en perlang yangi ki babit dor nagabenda ki sakramen janga jingid ba kraw bor jame da u Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim ka ba pi ro token diu yala ki donot ki ti ki sha tongin aingo ya utrai u blay jangim da shisha kalang ka ba shong hok bat ka bade Kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi haki por barro banyero yame kokenrad henry kamdam hagane ka por banyero pindon burom shushu yame naba yau krisukun lamborot Paskha jangi lakinia namar habala pindo yaka barim la tau temai yaka perte kabala jot lapra badia ka jingim jangi la penba biang hawu kris namar kata habala dapmia daka jingamen Paskha Kaperte baro kawe karsa daga jingero yame ki bor bening ru bat ki kinhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat kia pen pena kalem sange
ka bakan tang tam tongin telut ya ka jing long jangi ya ka jing duna jangi ya ka jing ang no jangi rengkat paduni upo bat ka wain ki jing pang jampi ki jing shitom jampi bulang bat uni upo bat ka wain bakan kerlalong met bat snam uji sun wan shong ne bat pi men siam Bakhuid un wan shong ne bat pi ublay upa un wan shong ne bat pi bat ka jing ido blay kan roy ha po jampi bat kan kerlalong ka kerlip ma jang ka kambala ha ka met bat ka men siam jampi ha babi duai da ka jing shirhem da ka jing ai tilut pura ka men siam bat ka met jampi da shisha melong Bakhuid ko trai kata mei jong ka jing Bakhuid parom namar katangi karpadia me topen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba payo men siam jame kum ka umjer halo jongi pakin karlalong yangi kamet barkas nam jongo trai jongi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada ka baingo yame ula kdia ya u badula ai halage senran u ong to shim bato bam na kane pi baro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim haka ju karukam endalalaya bang ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage sendrain u ong tushim batto dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jonga jutang batimai badbam chikut ya ka ben penmi naga benda jumpi panaga benda ki babun naga benda ka jimma ki pop to leya kane bankan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen Bakhuid yangi pen Bakhuid ikamen siam hadim pen Bakhuid pen kya yaki bapang gibashitam yada yangi na obamen naki kalam ka jimmaya jong ka jinget namar kata ngi ki bapen mendaya ka jingi ap bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim padia ka kuri janga jimpenim ngi da aingu item namar melanyu yangi ki babit benya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me ba ngi ki bayo benda hakamet bat ka snam ukris ngilong ki bala penya tele kawai da omen siyam Bakhuid token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parthe ba to penjana ya ka ha ka jingi renka badu liyo uppa Bakhuid jangi wilbert ubishab jangi bad baharo ke lingdo bat kirinium token mau lem ro ya ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bala yoti ya da ka ba kermen ya ka jimmi pat badia baharo ki bala kalat ha ka jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baharo ni karpadia me barengkha bat ka maria teisuti Bakhuid ka kami jangu blai u Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baharo ki Bakhuid ki bela pensoba eme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben talem ha ka jingim bam jekut bat bengini ro bat pendon burame me da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallang hameyu blayu pa badan bor
Haka jingelong kawe jeng men siem Bakhuid. Barok keburam bat ke jingero. Jenom la jenom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai ko bau Jesu la hikayangi nagabinda bahara ke jing don kam jangi nagabinda ki bapangi bashitan nagabinda ki batalat bor bangin dup long bara bor yelang kawe badu kris kawe badu blai upa badu mensiam Bakhuid ko pa jangim baha bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwain ka hima jame kalong ka mon jame ha kindau kum baha bening tuayangi minda ka jimbam jangi ka bahala kasmi Batamap yangi gerengkan jangi. Kumbang ni rungi map ikabeles niu yangi. Badwatelam yangi shaka jimpen shoy. Henry ta perlait yangi nakapasiniu. To perlait yangi ngi karpad kotrai naki jinx siniu baro. Haka jinx pun jamme. Tai jinx sign haka sngi jangi. Kanamba daka jingera ka jingis ne jamme. Ngi light bara bo naka pop. Ban ngi yo jingeda naki jing jinjar baro. Kadbang idang ap kemilin dia ka jingkermen Bakhuid, bat ka jingwan pa jungunang penim jangi u Jesu Christ. Namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor bat ka buram junam la junam. Kotrai Jesu Christ me ubela ong ha ki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janganga ai happy. Wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame. Bad ha ka jings born jame Tai haka ya ka jingsuk bat ka jingat le kawe kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha genom la genom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Reka bat. dap da ka jingidu Kristong ini ay markalia Hakami ukon lambro jongo ble. Hakami bakit na ko pop jongo perte. Sukito ki bala kosha ka jing kawai jongo kon lambrot.
Jesu is no ngo yame ngi ro yame ngi mane yame namar melawan shomne hapo jongi kadbangila pediang yame hakatin jame kadbangila yid yame kadbangi pindimai ke Nyngkong jongi yame melawan hapo jongi rangat badu blai upa namar kaktin kama melakaren kalam kaktin balap tin jongo blai balap yame kisabayin lembau mensiam Bakhuid penki im hapo jongi kajing don jame kajing don jongo blai upa badu mensiam Bakhuid bangindup kelalong ke jakashang ne jonge Trinity Bakhuid Punjab halor baru ke jing dollar ke jing dona jongi gidon bon jait ke jimpa gidon bon jait ke jing solsi gidon bon jait ke jing jinjar ha ke jingim jongi ha ki inga sem jongi banging eskem haba me wan shang ne hapo jongi ngin light na ki ne baro bangin yoma jing koi jing kia karko yangi Jesu ta yangi Jesu palai lord yangi Jesu kamda me kini ki himmen ke para jongi ki bashimenda online ha ke ne ka mas Bakhuid walorangim yo e markalia Jesu ngin eskem ka jinge jongi ka penlong yangi ka wei wadaga jinged ni duwai nagavida ki bapangi bashitam hapeng jangi menang kataya ki menam pen koi ki menam pelai lodi ki menam pen kalai ni ka jingi men siam jangi menam pelai lodi ki naga jingde jingkom baro menang karkod ki inka sem jangi naga jimma naga jing sir baro ai boring iko Jesu shimdi pura ingi ko Jesu hallelujah 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 Jesu 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 pedia ki kumajangi vai pai vai kumbau Paulus bakudola pedia ka kumajangi tau buri bam nam benyai Jesu pedia ki kon baro ke baduai hallelujah 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 ai baga jinge jangi kan roy ben pediang ya ka bor na me Jesu halor ka mensiam jangi halor ka met jangi halor ka jimbo jembar ka jangi haki inga sem jangi halor ki bayed batoin jangi hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 ko himmen ko parang ituwai da kajing riyo balai ikane kajing duwai jubilee banginang yo jimpen jam pura da kajing isne kajing utrai ko pa ubaha bening toai ba kajing bamela ai hangi hau kun jameu Jesu Kristo himmen jangi bad ba ka leading janga jingir spoon kan kalang haki tonu jangi dau men siam Bakhuid kan kasio biang hangi ya kajing karmen bala karko nagabenda ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pin kala dur yangi shaki nong lur lengkha bam ju shang tai ban bet ye ki sambai janga gospel to ai ba ki to ki sambai kin pin kala dur na shapo yaga jait ben riu brega prathe mariang baro kawai ha ka jingkami lindi batikana yaga bening batimai bad ka prathe batimai haba enda ye ki bo janga bammen la wengno kaburam jame kan ting shine junong to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang nud ya ki tia jingan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pin sapriang ya ka jingkamen pa jingsup jungunong sius pa jungi satala ka prate shame ko blay jungi ubala huk kurku junam kan longa buram pat ka jingya ro junam amen ko pa jungi mening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwain ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba ha bening to ai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala ka Sngi badamap yang igreng khang jangi kumbangi rungi map ikabelet sniu yangi badwa telam yang isha ka jimpen shoy kan rai taplait yang ina ka basniu o jong pa Jesu ko Maria Bakhuid ko mi jong oplay tuai na ka pinda jangi kinom pop mindab da kapor ka jingyap jangi amen kaburam opab da kun barmen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum jumindab barabor junam la junam amen thong in ya dubai ko blay badan bor baro bayim junam me ubapentimai biang yangi nagavinda ka jingim bam jikut ha ka jimmi pa jongo Chris to pinroy hangi yauso janga sacrament Paskha but to te hakidonu jangi yaga bo janga nega jimbam bapalait im dau Chris utrai jangim
Utrai undon rengka berpim. Blay badan bor badan karkuyapi. Upa barukun barumen suim bakhuid. Ya lesuk ban pen panak ke kubar bhajung utrai da ke jingim ke jompi. Haleluya, haleluya. Sngi yang play. Haleluya, haleluya. Lebar kendai kusan. Kaburam haupa berkono mensim Bakhuid. Walam bang Nyngkong jum lava berabor junam la junam amen. Enyero yotra Jesus Christ junam la junam amen.